Youssouf 5h du matin, hela katibu bajanani. Ngojo uzisabanga au conseil privé mbabaho. Ngojo zijua. Eka ngoja sukubali. Aba Youssouf 5h du matin, hela kanti wabajanani ngulindo ajare ngonda ke president. Azali hafanye coup d'état. Aba Youssouf arimari badata bazali kachenda mrenga. Hende hapara bilu habi home joezi. Hende hamfanyile diskuru ya kaenda ya rongo we radio ya garde yezi baheka wishie diskuru ya handani ya basi Youssouf fanya hamba azali le petit bokasa parce que hakana heni ya bokaya azalo aba Youssouf azali ka jamrenga ya mnike yezi shazali harenge na azali hukaya kubali da fanya kudetaila emana mfaransa yakauha tout de suite yakaushamba bahaho azali arumba takaja poronka aide budgétaire e msafara wa handani wa azali ufanya weka president wa he e gouvernement afanye coup d'état haufanya wanama wa Komori walio bonze nana walio hukumu ndani mwenzi ni Komori hema siwa yumane maore nzuani mwali ngazija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Siu fanya jitihadi hena wakati kao ngabunguza hamba renge intervention ruonisa e opinion ya hatu par rapport ya zongo hizo shagar janaka kusudia ukaya haina usiku rirongowe bangaranzo rongowe makalima menji yujana balbala haina wakati wanzo rongowe haina usiku wa merongo gojanda ujihunde wambe ndongoza hekinyume zila wakanza wambe leo kusudia ni réagisse par rapport ya head déplacement ya Nurul Fatah Uthman Azali hando mjini Hasenje. Ngamrongo ni conseiller ya mwanashe wangu tuluduka mwanashe wangu hemaha shamondi mwanashe wangu anenge mzee wangu harandanda ndazahe kajigezalo yabonge ngamconseiller ya mwanashe wangu nimwambie wanafikira ikao ikaha warenge ijoka njema ikakaja warenga sha omwe tizamba shangarangalia d'abord harmwe hadisinu dokaya yebanu conseiller wa president Jantsundai ya kola likiwa huenda mahala enda irengo hahishima woti ministre woti premier ministre sha un simple conseiller privé wala isi ngabo fanyomba henu kwamba ngabo message ikao karsuelewa hafurso hindi conseiller wa president ya jokodola likiwa nja mijini ila likiwa ni wando wanaba hainu ila ngarjuhelo ukaya ila gouvernement événementiel ya ukaya hena usiku mashughuli ya baba henu fatuhundo arenge he place ya hemze ye harmwe masiwa ya Komori wa hemze arenge place ho bonza do pashia halafu yeye bombaba he azudumizo atenda sobize juma abantu ngarongo mwana mbe iyo message ikao vraiment vanu tinde fonction somdo assumer kawaii secrétaire général du gouvernement haoui wai représentant halali qui en tant que représenter président Azali Humjini manam président na uduri shauka déplacement et makusudio da yeye halali qui en tant que ndaye fatu chaka tunda représenter mbabahe harma malaliko iyo so sakartuelewa hata e hadisio franchement iyo ngoji brûle les étapes ya ukaya ngojo bruye message politiki ya here renouvellement banu do banu joko janwa sila muhadisiyo déplacement ani communication ihana mafunvu mararo wahale funvu yela mwando do mahala watungua wende handani o mahala watungua wende
c'est le symbolique no wandu wadunga nao yonde woni sao woni ulonuo nezefikira ulonizo ngene makalima ujokorongoa na rangalo mjini ranzi hasenje ngato kamba hasenje peut-être yo symbole mana hasenje yetarehi iwoni sabkaya hari wa hale jandi kwamba kaya ulando mahala wa mzazi azayenyoha. Donc c'est une ville qui est légendaire, car tu as zokoli katukia na baya nyoha gatolatsa. Donc il y a zayenyoha gatolatsa, il y a déjà eu communication et facile yabo hindri. Izabilite na mjini hasenje, hundo mjini halava. Yabo fatungo jo facile katamba lava ngojo za barende. Lava uonde mndra kanza fanyi kudeta contre mbaba haho. Ennemi juré yenda tayareje harmoika. Donc yo symbolique on sakaya homa hale kauba ke ennemi juré katimba baka fanya kudeta lava yamba mpaka de nazali waja wasuluhu yo symbolique yamgoni sauka yo symbolique ntuge symbole ko rumabo hindini al muradi yo symbole yabo peut-être mo symbole ngarjo wona yaba hayunu wewe tu incarnes la jeunesse ikao mimi tifanya ma direct hangu ya handani samba ukaya ekaipasa rihusaidie rihusutene no ili kombowe yezi inu harumwe mijomba inu hamamze waho no wanyawe singa sitayari jimete s'il faut passer par toi no ili ma jeunesse il récupère yezi rambaka sitayari ça n'est pas c'est pas n'importe quel prix si uhanika conseil ya handani samba ukaya pour changer un pays. Pour diriger un pays, il faut avoir une équipe. Et l'équipe, nga wena ze possibilité amadeli wahamba, ngota homa jeune, ikaondo wasoma, wakedere toi, il faut commencer par nommer tous ces jeunes-là au niveau, il y a des secrétariats généraux, il y a des gouvernements. Toutes les ministères, la dimu hensi, ma cadre, ikao secrétaire général, na ma directeur de cabinet, ingela dimu na ma conseiller, harmaz ambassade, tout ça, ingela dimu kane mouvement, ya itudioka partisan, ikao ngo prépare équipe yaho, avec des critères, yaho amadelo haba, ganze compétences, ganzone fidélité, ainsi de suite. Yo de vision, on doit handle la dimu wandise. Sheka ujaudu fanya heli wafanya inu wanu hunu handisa nayi bofatuhu hoka wendo handise gouvernement politique à l'ancienne ya hai seda shimu no wadunga abo kabati changement ya bongo tunafanya le politique par l'événement ya ukaya henu jolale kwa ndonchi ya boti hale banu garjo andi sona concours ya hema shababe o hemiji wandu jolale kafatuhu no ili wa hunde place. Ça c'est pas le changement qu'on a voulu. Donc il y a méthode wandisa yombi nonga juhunika yenamna la dimufanye uoni seranzi. Comment il faut convaincre? Il faut convaincre d'abord par les compétences, parce que pour l'instant kutina légitimité ils sont d'autres cas wewe de wamboka husomo ngojofanya hazi na ndwa wa loshini na Japon na hizo uizo wewe ndio ujuo maana ndio ujuo diplome uloniyo wende ujuo zono tulonizo wende ujuo competence uloniyo wende ujuo ruhadisi nao izo ambao chassis sur le bonze ngarjuka huzija hesitendwa pour l'instant kabati hata réalisation nzima ijo woni sakaola fatunda ka utongeza zingozi la zijiri haurambie donc wabole wenu kanga wana competence ujunda we chassis maranya rilobonze izo ngorjo hambia hadani desitendwa wazifanya joka projet joka marqueur ka wala grâce ya fatu dezingozi za fanyia izo hakabata ukatuzijua. Voilà. Et ça saya tena do wanadamu waludungo ni mwa wadunga na hukubalika belu kutokudunga na sheilembwe ya utendeze belu il va te faire quoi? Donc ngondo afanye politique dona belu mndu ko ujo shodo skumbaba ya zalwa donc la fundo mndu ujuka urenga ya utendeza do urongolea tu fais la politique na scène ngondo ujuka na urumena na belu tu crois que c'est vrai? Tu crois que jae ngojuka u avale za couleuvre ya kubali ukaya ya rumone mbabari umrume isono kuzandrabu bofatuhu waungo uhada yao wahurele sao
wao ngo hurele sao halafu tibe tena ondo arenge mabwiti ja Junaidi mtendezo dingo ni bwiti ikawa hata mapesa ni kwa mwenje na usiku atushindwa lengezo mwenje ularenge mwiti donc comment tu vas changer quand on doit arenge mabwiti na ma dinosaure wabali kende delegation waihunda ihubalie hondar mwamchi na bole liko ni shababi hamadawe halafu yabo wewe tu vas dire quoi wakomoro ko tuhelo ukahendi tunu tukangarabadili badili. Donc si c'est à ce prix là wabo wewe ngawe jeune ye moto cheze fikira zao za kindudu hazi na sika tutsaha wandu amada wao ngela thimu badili parce que iyo c'est pas normal. Il a dit mukabo ko déplacement dai hudunga na mauluda madisi haka député wa hebambao ikawo moto hamadasi iladi mudunga na takidini sufu ministre de la semaine supérieure parce que wo moto hamadasi unaona vision hamadasi iladi mudunga na mashababi wandu wala pia wa debarase uji debarase no wandu kao wandu na kalki ya mwiti hama Junaidi na ma dinosaure kao kwa tiabu katsono tukafanya le tout pour le tout, ils sont prêts à manger le caca no bakama pouvoir. C'est pas les gens qu'il faut, Bofatou. C'est pas les gens qu'il faut. Mais pas à ce prix, parce que si vous avez des francs, directement, vous avez des colis, direct, c'est pas comme ça. Parce que vous avez un message. Et ma bunchilo, m'lali kwa juma, yaba uhe. Bayao yao kaja hupasa raha wewe il faut convaincre par la connaissance et la technicité. Donc ils ont dû faire hindi ils ont dû organiser des événements comme forum de jeunes entrepreneurs. Il a dû organiser forum des jeunes entrepreneurs, a organisé conférence sur le développement de l'industrie, a organisé comment gérer la ville, l'éducation de demain. À la fois, ils ont organisé événements techniques où Joe les Ewandu, il y a eu fikiru industrie à Maoudou. Il a dû helu fikiru faire commerce. Il a dû fikiru vision de l'Union et ça là par les compétences ou de nisa et doctriniaho kaya ngarjoka fatu gena vision libérale harmo commerce fatu gena vision tel flani harmo éducation fatu gena jaw. Il faut convaincre d'abord par des événements kangizo dungana ne hotoria hao ya kaya en tant que technicien ou jiwazao technicien ou jiwazao cadre. Gela dimwenda mwandongo chatsendo kama de hayasa ya hele bunjilio ya haiba na maele ondwa juhende zao. C'est pas ce qu'il faut Bofatou. Tu es mal parti. Tu es mal parti bo mwana shwangu. Tu es mal parti e kande helilo yongo lo hasara ya bure. Gela dimu organise événements techniques où je déroule les arguments avec des points peints où les si mashababi ne entrepreneur ya ukaya kutuanza urengeyezi par éducation changorengo yezi ba ngawe na ses compétences hani mdu hatu hane mwaye ya ubira wasula mwezi ekanga wene bahati ukabiro sona mabaho débarrasser ma dinosaure wao. Pourquoi pas? Mais c'est pas comme ça. Si il faut faire pour faire la même chose abo tromper abo Bofatou. Vraiment abou di tromper haku yo tinde nam na demandi c'est hata. Il faut d'abord donc déjà il faut commencer ubadili omwendo ne mentalité ngamju kaurdini njeze haruma ye amju ko ko jembabe manabala ko rungo bala hamba kaya ukautoa uni saka ennemi orenge exemple ennemi à la fois saka quand les intérêts se rejoignent et mrujo orenge ennemi wa haho humrum orenge exemple la bas Yusuf vanu des problèmes mlonio mwelewa nai Bofatuhu huelewa nai vanu opposant politique ntona faliki nzima. Woti ennemi, c'est un opposant. Wanu ennemi, mbali, opposant mbali. Ennemi, wemruta hombi, ya hukusudi ambi, ya mto huofu ya huyengao. Cha opposant politique, womru hamada we, ikaunga manzo, objectif ya hanyu,
dokaya wa Komori wa Kenro shawe wenga wana vision nyindu aji icho dungana ne vision ya hangu ondo kwamba oposa c'est-à-dire puisqu'on sina objectif nzima dumkaondo wa Komori shawe wehelu fikiri ubire zenzia tilizoni fikira mkasima oposa c'est-à-dire ya ukaya Abbas Diouf n'est pas un ennemi de ton père et comme baba ho hamrumu c'est parce que hajokaya olamru ikangu tsahoze bien zahenti hamandaye shaholiho efaliki hahe hawezi relation personnelle hahe ngazijo mkurubisha hakuna wala yabuba Abbas Diouf kana jo haraya hawakati kao objectifu ito hauti azali shayu objectifu ya hoa Komori kamili. Donc un ennemi n'est pas un opposant et un opposant n'est pas un ennemi. Il faut changer, corriger terme yo parce que nyinyi nganya nafikira ukaya e kale otigeti haba nturongoza ennemi abanga mjo tema procureur danzi hato sunjo kwa jayo nyumdage munifunge wale wadisi non sisi wandu kao kartina faliki nzima mais on n'est pas des ennemis. Alafu yonga muhuniko ure corriger na marongo na dayore ngela dimujo nzima e kaba kaheni ya Abbas Diouf na babaho yungu jo sistema politicien wa haju jo hadisi ya ukaya wakatitaki ya hundaze voti a 55% ya mfaranta bakarna ushinda ya kauladima hunda ya basi ya mfaranta bakarna ushinda rende contre la volonté parce que score ngiyo haju haku wa harohi baze voti hamba tomranti bango jufanya mahamili ya ezi bahitaki ngo jufanya mahamili ya ezi ngarjo humdangusa halafungo jenda warenge gouvernement ya interimeri uyendese izo nizo Abbas Diouf yambilwa halafu za jirihindi waja kufanyiwa taki hatilwa kutuo hatilwa gashila zilwa ntohole problemu shuna majana shenda hata hamwe mahamili yafanya kajawahi ya derule programu yahe ise problemu hizo zija zijiri halafu za jirihindi wajawa fanyi utakibu ya hafa wa naturellement tous les sous parce que quand hata ko mdangu sama madamano finalement hajari ko sumu wa hanto gouvernement ya transition que jadunga ze sharia za ladimu parce que ladimu est parti majoritaire wakati RDR do ladimu wa continuer wala ministre ya ladimu ki abka jakana droit changer gouvernement yani kwa 3 mois fanyiza election shaba kaya problème séparatisme on go fanya election na bonzo ni kaiti yono bahane legitimité mimi nakubali kailadimu azali intervenir shazali hamba yafanye coup d'état baba hamba yafanye coup d'état ya hensi Abbas Diouf leader de l'opposition Abbas Diouf 5h du matin henda katibu bajanani ngojo uzisa banga au conseil privé mbabaho ngojo zijua ekanga ndo sukubali Abbas Diouf 5h du matin henda kanti bajanani ngulindo ajare ngonda ke president azali afanye coup d'état Abbas Diouf faremari badata bazali kachenda mrenga hande hapara bilu habi hom joezi henda mfanyile diskuru ya kanda ya rongo we radio ya garde yezi baheka wishie diskuru ya handani ya Abbas Diouf fanya hamba azali le petit bokasa parce que hakana heni ya bokaya azalo Abbas Diouf azali kajamrenga ya mnike yezi shazali harenge na azali ukaya kubali dafanye kudetaila emana mfaransa yakauha tout de suite yakaushamba bahaho azali arumba takajaporuka aide budgétaire e msafara wa handani wa azali ufanya waka president wa gouvernement afanye azali msafara wa handani ufanya henda Afrique du Sud ama conférence contre la pauvreté ba discours mbaba ifanya handani ifanya sharabu ila symbole bahis juzi sa utaheta rehuzi juwe haifanya sharabu parce que kajafanya volonté mfaransa akahanza azalia watajidini bensaid masudi yafe selon nzuana bekate nzuana wa mumwa wafanya irremediable azali haelewa ukaya katimu wataki tajidini ntina yabonga monda tamaze masiwa hameta en résidence surveillée ham protégé par ses gardes-corps il a timua habu ya joke masonga jotambalia uando akola pizatana tifanye kudeta yo kote hiyo yonga juhambia kwa azali il a fait ça pour sauver le pays hajo kaya mfaransa hana plan B et kaya haraya wajobe hamdo jeda fanye kudeta hiyo donc azali hafanye kudeta shaka jafanye le mfaransa haba il a pris nyezi ngajala kaya mahamilio
yafanye kudeta inde mahamba baho wa Komori hamwendi niyo donc wanda position hiyo kai haraya wajobe hamdo jenda fanye kudeta hiyo donc azali hafanye kudeta shaka jafanya limfaransa hamba il a pris miezi ngojela kai mahamilio yafanye kudeta inde mahamba baho ya Rumando harmwendi niyo donc wakai position hiyo donc uyo bomu yakamrumanda Morisi ila bomu yakobahaba Yusufu ile mkalme haba kane kolera ka ujuka unikoeza sunikiwa enda wata histoire wijue nabunga tuhambia bashombe jamba izo ndabo sipa grave ke janzo bahanu shausiku wajoto lazima mbona mjozi jua bonga rejara mwede bayinu vanu yoti haramu eka par exemple ngonjorenge esi yoketina mwinyi haina ezi tona mwinyi yoto emwenza kilino shundo harange emwenza vuno do harange abahanga wana zemfu shezemfu izo hukansi haruma tobe anigaba wandu walabo pia waongwa uriao mbabahaho sho wandu handano juha wahangamize pia ze fakri wao pia wao heni mdunge na ambition démesurée par rapport à hemananya ngwa juhutia haruma roulette wahangamize halafu tena ke system uloniyo ema jeune waliwa bahenu isanfu kawe mwana wazala upa ekangondo hamweze intereza hema shababi bahema shababi ngo juhimila baisho wende mwana wazali shangela dimu ufanye geste e geste inu tunoto kahari mruyano mewa par kaya hahuremea koti haho hulalika. Il faut commencer par donner des messages à des gens qui ne sont pas d'accord avec toi wadu hambia katinde heliyo waloko moriho ushango wana compétence. Il faut commencer par essayer de mettre de l'ordre. Haruma yembise ministère ou préparer équipe ya beaucoup de personnes doka président haeche. Il faut avoir une équipe pour le hundo abahena kati wahunda mndo hunda ezi gouvernement msanganyiho utanganya mhogo na feleke na madaba na zindu hufanya kaila serikali karna porjo na babahana halafu ni haji tuandisa azero hakubalike mwana nya halata donc hiyo tu es mal parti et quand on fait mabunjilo haze jumana zijindini c'est fini pour toi tu es pourri avant même de monter. Gamrongozo beluha wala beluha ou beluha bahi belu hu trompeha harumweze senguzo ntanu za CRC ukanza ufanya madeze nguzo ntanu za heswala aiza hedini wanungo jwe mana dini yamba ukaya nguzo ya hadani nguzo ya hadani do ukubali ukamnyezi Mungu ngeye ukubali kamtume ola harumwa ni Mwenyezi Mungu ukubali na message ya bali wa Qur'ani ila message ya Mwenyezi Mungu na abaka udangala aranza Mungu zo mado abangabo ordre kaya eka ukubali kama Mwenyezi Mungu nge do kubali kaya mtume harumwa ni Mwenyezi Mungu shakuna do kubali mtume eka uja kubali kaula ngabo mruma eka ukubali kawe mdu ya rumwa ya hata message c'est-à-dire shungu do kubali shakuna do kubali Qur'ani uharaya shibali kagaje kubali abangabo logique ngabo ordre isadungabo izo par exemple swala kawatu ndio kawasala kuja swali tumu kawatu ndio kafunga kuja funga heji kawatu ndio kaenda kujenda donc yabo izo zonti pia zaka kawatu ndio kawtoa kuja toa donc wala kanza fanya similitude ya nguzo ntano za serse handi saukari nganzo faliki nganzo equipe nganzo nge haja kaza kaya nge wajibu ke leader. C'est pas comme ça. Ngamoni comme la définition petite et politique chinu hindri eshingazija politique inu sima itanganya hamango ndo nyumba baho tanganya mabriki matiti ne mahu nganzo sima bahe politique inde sima itanganya uze science sociale pia yo ujaje kuna porjo ja usha parti politique rahabo jaka lideri. Donc nganzo lideri mwadoni wahandisa par un leader politique mandamu ulona leader politique ya leader politique wahindi wemdu ikao de ulona fikira ani ngabo bandu kwamba fikira wanu bandu kwamba projet politique yo à court terme ngabo kwamba doctrine. Donc harmai projet politique angela dimwa ke doctrine Buhari gawanzo wake doctrine Buhari kaya doctrine inu
nganzo favorize wandu watajiri nganzo favorize wandu wa kesawa nganzo favorize matajiri nganzo favorize maskini nganzo favorize wandu wazaliwa mwenti nganzo favorize wandu wajeni ani yonda mo doktrini. Halafu kuna ujua bakaya lider ndo musono kaya lideri ngena fikira ujua kantaeleza wandu waili wararu wandu wala waelewa ukaya ize fikira zinde johendesa ngarukubali unda sinaweze fikira zinu bahi ukubali ngarsanganyi hao harumambayandu kwamba parti politiki ngona abana dese lideri ranzi hamwe projet politiki rijari fanya wandu joko fanya de kwamba parti politiki ribalia projet hatu la rendere hurize maranya warukubali ukanda si rifanya ekipu abange ila mtsanganyi ho amani wandrabo ula wandrabo sinoto kamba tivotiwa ni maranya shainti ya serse no c'est faux. C'est faux, c'est yo batando kanga do tsokari fanya no batike mandamano yo ti projet un projet politique yonde zila wafanya shayo kiruka ya wewe kutina haki eka ujango do tsanganyi dauna mwana nyuhundu ajulu nafikira nyindo aji shawendo wa hundu wando wenji bangumi uja tuhambia ukaya ngamtsanganyo da minawe engatsanganyo mwendi abala wewe ko propose ukaya nganzori fanya chômage ya hema jeune na 25 ans yabo mimi hawanzo te salaire minimum ya ho wandu walona 25 à 30 ans raho tusoma hawanzo rifanye salaire travail obligatoire haramwaze ministeri para ya haina mdujo hunda diplome université aja nge obligeambo shewa enna anatanda joko mrahazi ya dole bombano fulani ilikubalia na zifikira zila ngarukubaliana za fikira zila kanga mjonu hangarie shamimi ngambali wenu njentanga mwela projet hao shatulu tokana mjonu hangarie nifanye zila wanzao yuti wandu kwa Tanganyiha ikaipasa ufanye zila wanza wewe yabuka irutuba kinunondo waho wewe sheka ukubali ukaya ngo tahondwa usaidie abundu ukubali ukaya mimi ngami nafikira utanga haramwaze fikira na kanizo pia uwakomono goja ntungua shawa hutungua sharangala kainu fikirani njema inunge judungana ne hatu yabundu urangalie uende sezila wahamba wanufanya alliance ya he projet politiki ngesaila hujobeha mngu yenda se politiki ila sisi ukantiri tsungwa yondo angare mwangariendo ngona mangara mahindi kutsungwa mndu lanze c'est comme ça qui ça marche baibo belu wenda wafikiri usomero ordre ya hizi nguzo zaho za politiki ya serse bazila ndrabo ila tinde hedi politiki kwa kaya politiki nde mwandamu de fikira do wandu wakubali fikira yaho ila wende waihulize maranya shatunu tsaka wende wayempoze maranya hamade emergence 2030 yaho inu ya emergence 2030 unundu muamaji ekahurenge couleur ya vert toka uhaveri kahurenge couleur ya rouge ngo toka uharuju banu ekango fanyo vision ya long terme yo kadoka position yo kadoka ya gouvernement ekango fixe faliki ya hande sensi ibala wana da monti pia harmwa mahaminchi iyo kedonda hedila yoyo henda haruma mtanganyiho waho isejanibu pia isa siasa wandu wakubaliana ukaya ngasina fikira different ngarukubalia nao sha efaliki obahanura nzorende dabanu ngasina socle ya fikira rasikubali kaya pour arriver ngarukubalia hele objectifin yondu fixe wonti pia esaila yujuhuja rekanda wa mrwaji shangabo zila joko henjeza shaila fadikira kubala na sonti pia ilande soklu ya vision d'ici 2030 ngabajoka na pasha écologique ngabajoka na pasha économique ngabajoka na pasha sociale shangela dimu pour que le projet soit accepté par tous ngela dimu modoni u kubalo wandu wanchi na baka mungu kubalo wandu wanchi yomdu jobu ngabo ze système zinji ngabo ze wandu bwa site spécial on rafanya recueil on rafanya des propositions sur internet njamba ukaya ndezila assise les assises il a la fondation hamkonti shafa vision à long terme parce que assise on a furtu ngabo ngoza droit ngabo zanu sha ngabo ila vision donc mimi embabi yo na kandanele zokaya ye namna ye politiki ifanywa hapa haina ketu henda namna dhimu ifanywa ukaya haina mdujokaya
nge d'accord nawe wondo jokana nawe shani mdu jo subuta hambe katijao yabwe mdu wo kono jo mushilia ba yabo ngo jonda walele gari wondo ware me harmo upando uri wo so tipari fena sikarti d'accord halafu bo fatuhu ngawe harmo erreur monumentale et quand on dit ça helio avec urenge mafaya gouvernement événementiel ya kana sukuba jo pomela jungu bahanu juhe wende haina katu jo kanza ba jo juma juhe wende wendo wadonda yabo handisa nai ngela dimu handise harmo mikonti ya kitekniki nganzo créer cellule za réflexion ijo utsanganya makadre mabani hao ransi ngondo afanye cellule de réflexion de la dimu déjà wewe au niveau du CRC mwende mwa réorganiser CRC hanyu mukane uke kabano de leader hema jeune les jeunes du parti CRC har mwembe parti hanyu ou créer cellule on doit créer une commission interparti ijoka independent parti mtsanganya majeni mfanye seminaire za hanyu ujo ufanya barnamaji ngojonda wa identifier et ma technicien walo yabo ikao ngwanzo wa badili c'est là où tu vas recruter les gens de demain halafu ngamjohambia vanungabo azali chaque bati doctrinier azali c'est quoi le azalisme rien homadoni hakahandisa hakana fikira ya ukaya yendongo ya handani ya azali ya kanio dokaya kasimpaka dolinda wandu wajarfanyilie yone mba sokolo nzima ya bakisha jusqu'à maintenant cheza donga petitawa simpaka udolinda wandu wajewari nkema pesa ritire telecom hauri jitine pare hauri jiwashie sha do uji fahari ya ukaya sisi waso komori ngarujugo jifanyilia zenongoza hatu donc yo lembabe shaka izadunga hapo hindi kabati na bano mondamu yo ubira haina parti ka unge dependo na mondamu hena kate mondamu hauna ezi hena kadrono RDR rono yondesero haina parti kao nge dependo na doctrine haunge dependo na mondamu e mondamu le zahe partition da zahe shahene parti kao giona doctrine ikawe heni mdu joka hujangu dunga doctrine ila numkonsi wa hayo bahe parti yo udumu halafu iyo de problème le niyo se partisan hundu zoka autour ya hawana damu sheke doka autour ya ide halafu sibehtena sisi kar kubali ukaya ya ide ya hangu inu haini mnu kutanda ka mimi dolona ide ardini baliye e katinda babaka ribahi iyo tinde namna rokufanya e kanugo na doctrine shabwa heyaye mru legitime vanu wa hembanu charisme geju klinikane ide njema sharifanye parti politique rifanye voti harmo parti yimda ladimo bale fikira zinundo ijo kilike mingiza fikira tshandaya shanti eloquent nti capable wa ushina dibalie donc wakati yo ngabo jutsungula mrulo bala woge na legitimité chatu dikari njempose kampaka ndami donc izo erreur ikao kena ujua zifanyihe siasa ehelo la kufanya siasa leo urduzi bali uzifanya hamadaba hainu tena yabonga harmotor yabonga andisonai commencer d'abord par identifier des jeunes indépendants de toute partie comment à travers des séminaires techniques harmatemu zahusu ou économie hamo zahusu environnement zahusu jaou ou towe ouverture. Et ça, là, on a demandé à participer à tes idées. Tu vas identifier des personnes. Mais quand lui, il est très bon dans ça. Lui, il est très bon dans ça. Haya, je vais te tester. Gamurengo nous nomme premier conseiller. Amungamubeho secrétaire général du ministère flan. Wende wanje yabo. Et c'est là quand hende yabo fanya huono. Yadoka ya grati. Yadoka ya grati. Et quand on a wangali yabo fatu. Ranzo mwa indépendance. Yafanyiwa Dar es Salaam hata leo Tanzania hata leo ye parti ya Nyerere ndio mu pouvoir parce que Nyerere wa hanti ukaya ye mdunguru mu mandambili ngonzahe esko jiri hindi haina mdujuko ujaya ke militant yo handi samwe parti halafu jabe wa ministre wa finance hajabe ministre affaires étrangères hajabe hajau et ça ila hajonda président ça dit gouvernement
c'est-à-dire ndo bana ko développer compétence wakati ya wasuli president ngena zemvu za ladimu ngena za compétence za ladimu ngena carnet d'adresse ya ladimu sha kuna ujo entouré na mavotour na mafantomu wajuko fa maudu na mabwizi amazi uwarenga udungana na udonda mwa mlahiki halafu udu hansuka wa kumuro wajuko kubalika wewe wajuko badili ya hapo vraiment ngo harmo problème sofi donc hapo kairi ubadili mwendo oliho wa technicien ngujo hansuka technicien ufanye mikonti ya ukansi ya ukaya wa hadisi ye namna wanduwa wende sawenti techniquement ikauka na ukanamela jungu chayo séminaire ya cadre avec un projet avec des idées à développer à partir de là ngo identifier wana da mwala dimu chato toka ndo la liko ndo wenji abo ndo joko para bango ajuhula likabana njamwezi shao siku ezi ojo akona upara hata wote manani ranzi. Donc yo de emba mfumvu ntiti yakanza nitange nikwambie halafu ujuo kaya basho kujamba kaya sisima enemy kama tayari kabati mwandamu lo enemy shahene mwandamu yatoa fikira uwo mwandamu ikao nguhanzo zenu ngozende usoni shawoti mdu na fikira nane kamdo harikio wale kituni se kamdo balangu yongo mdu sheka mdu zenu kwa kasendo na hii tidaza njamba kasendo na hii yabo wadui wa haho ndami sheka leo tiwono kangasendo na tsubuti tuhambia kangasendo na hii na banu tindawo haweche banu hato hatungo juhambia mimi hata mimi umahalani hato yuhunenshi uno hangu moi je suis cash et je suis direct shamimi njahana rancune wala mika juenga mandamu yo mitiji haina mru ulo mkaribu nami ngojo hambe kamjo la pizza leo shado katila we mjo ngoza mana mitiji uyenga mandamu shamiti juranti mandamu ya jangamise kanga mina fikira mjo hambia bahiranti bangondo nai rizamba banu karjo shendari usaidie ngasi tayari rijimete ate servisi u arrive à mon objectif ili ukomboe mashababi ya ukayale wenu tenda tarafanya 40 ranzo mahalo 6e hata leo ncho shamsaidi hata nubahi trop c'est trop. Et quand il faut passer par toi, par toi, cherche pas à n'importe quel prix. Il y a des mouchages moindres, chacun qui roule au moindre, ou là, ou, arditsena, disangela sina, kana utsanganya hada sinawe, harumwa mru, garjo utsanganya, harumwa fikira. Halafu ya legitimite, ya ukaya wewe, ubaleze fikira hizo, gila dimuzite mtanzani, harumwa duka mbusanga na wakubali kawodo wa ubali yoze fikira zinu. Manejo kiliki kwa kubali nganzo légitimité et légitimité yo nganzo légitimité intellectuelle nganzo légitimité au niveau démocratique au niveau des partis politiques nga katio wanduwa repartir mais tu ne peux pas faire comme tu veux, c'est pas comme ça. Alafu ya bakahushia wasalimu ekakujashia mimi adui wao wassalamu alaikum wa ila likao mimi ntsukusudi ya mndu ntsuenga mndu nga mambo ngozo ndo nahi ekahunishilia zendevu zini ngizonja ukatinje ubure titende tizalo hanawe ekamba bangu harandanda kujajo zalwa yabangere kahanzare kangujanza ngojo niona maneka ilhamu ngulolo ngojo nhundabo ekangololo ngojo nhundabo ekalukumani ngulolo ngojo nhundabo ekamba bahatu hafu ngojo nhundabo eka ainsi de suite donc reka hanza reka ngujanza ngojo niona donc abanga wa ngawe na intérêt ya huni supporter shamimi tina uhuranti urelesiwa ni wandu ikao kwa tutarongo izonzi nzi yo uzungusa so mabandu walo madzi na madzi ujana wade ngamtsaho uzingiziwa nganzo kijanjizi yo uzingizwa ni nyoshi banjizi uloda lao la ubonisa wade shamadzi yo kana ndongo katsi wade wandu wabo pia izonzi ziadunga madzi yakati wadukaya ekango taho mwandu wa hudunge ganzo ukane njizi hiyo juko hudunga bo izonyoshi na nyosha ateka hureme mvuna zo hubo ni sawade yangwa kanyoshi ka hureme mvuna okuso nindere mama hamingabi donc unu mvuna donu hurema parce que mimi nyoshi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa nafa minkum.